Akalona lenke na gwerna la kanepete karu keda pakia disi okau ape sidolo loka ngaleu nisikonya alimo ena peta ke nude bunyo dongesi kwana ai ngarakin ai chatanara kerno ka ngaleu nude je jawtene chokorol ko soko ni lo bukedia Steven Osomele lodere muno loka ngaleu ngesida dawa etacha unikere wa balabe so na bona mo nyabre mo don kasola ngana kisune jai se ko le boikina ni biego lo se ke sa ni mo be e morete kila planning ngara ki yeni ngara ki ene lo se ngara ki na mwesti ngara bisoma mwesti ni kai kona kebe ido same ngole lo rapon le cholongelo se tiri ngesa limo ebe yition siboni ejai ikodata na with the management e to ngana la na ite la chet la chet le choloni allo sokoni miesi obuolta tarona la chet bala personal as if it's a personal toilet. The toilet is a public water toilet for the market. He accumulated a very big bill for water. Pan lobo kedi adele market keside ja sortilo ai katna de kasine nude yang onta ticha pakato nare kanoda anyo dilil nade leleba tomo sokoni e pola e chakebar nare gololta cholonin nude nganak nudori tunga Afrika ngura apole cholong loda gwel narak o sokoni ale balabe tron campus choloni mun seko kaw managing e kansala Umar Banu laibera tosmati tuma odi kumara gwel narak be golte choloni mi traitesi pogione kansala da to kare ai hanak ne cholona kan ne ka vice ore vice balo bijaja lak mu go pera dum tandare cholona itala misida do le cholona do katati ni na munaro mami tumito sumaiti Yero Simon Omoding lode ya ite committee lodi darle maelea no sokoni ngeside marakiniti no kere mameja sagwel naraki kulepe actually sino ubo takan a member no sokoni market vendors they refuse to pay the fee just 100 shillings for the maintenance of the water the toilet. Onoda bude kansela lo atutubetea na Umar Banur yataka ai tacha unebe echoloni lo itosoma ya kipi tosoma echoloni lo akipi of which akipi nguno era no national water itachi ya kipi na so ili mokije tungana na lemu nikapu ni charging iso kesi isirigina kwa tatu potusa ina isikesi apedorungin na idaranyonbo echoloni lo so lolo aumo kitengo adolwengo ta ikone choloni le tema meso usauri yako ne odeili makete mame cholon le bura etosomada erango ai nuka gasiana ne du ai nuko aboro nu inyo ni nebo esili aro suko na ngoro ne du eto achosi ne je usokon lo bukedia e mama choloni e mama gwonya ko kwan lo choloni kero o musibiti ngese pasete so ngesi bugonte mam so yen kon bapuga no bukedia ba yi a choloni na ekosan na ade mura naragasi yake na ade pone dumakin ngesa abui piko etosom abude town council ko dumaki bo cholona chie na ade itosoma kipi kidingino soko na ade ati soma ikonyeno ile chikere piko bo agwel narakaito ara ido kwana aibode jachonis David Dry Opus TV East ko Bukedia district.